Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Na nataka kuuliza swali Pastor. Amina. Ndugu zetu Waislamu huwa wanadai kwamba Wakristo tunapoomba kwa kufumba macho tunakuwa tuna mambo yetu. Kwa sababu kuna andiko huwa wanalikopi ambalo linaonyesha mtu afumbaye macho huwa anawaza mambo yaliyopotoka. Ndio. Je, kuna maana gani kufumba macho kwa Mkristo wakati wa kuomba? Asante ndugu mwandishi kwa swali zuri. Ndio. Kufumba macho wakati wa kuomba, ili ni fundisho ambalo wazee wetu ambao walipokea imani ya wokovu waliiweka hii kwa kumsaidia Mkristo anapoomba akifumba macho asiwe na mawazo mengine yoyote tofauti na kile ambacho anakiomba hapo, na lisije likatokeza jambo ambalo akiliangalia akaondoka katika uwepo. Na ndio maana ikawa maelekezo yakawa tunapoomba tufumbe macho ili tusiweze kuona jambo lolote ambalo linaweza likakatiza ule mpango wetu wa maombi, au wakati ule tunapoomba tusije tukaondoka kwenye uwepo katika uombaji, ili akili yetu na mawazo yetu yote yamwaze Mungu ambaye tunaenda kumuomba. Na lakini umegusia kwamba Waislamu wanasema kwamba sisi tuna mambo yetu na tunawaza yaliyopotoka, lakini kuna andiko ambalo wanalitumia. Sasa nataka tuende kwenye ufafanuzi wa andiko lile ambalo wanalitumia kwenye kitabu cha Methali sura ile ya 16 aya ile ya 30. 16:30 maandiko yanasema hivi: afumbaye macho kusudi lake ni kuwaza yaliyopotoka, aikazae mikono yake hutokeza mabaya. Hata nisipofahamu.